opanyi bi ka asem bi na sa panyi no yenkwohwehwe no na yenda nase oka no kre no o se upani a obre ewiase upani a obre nya bete Asante Kotoko peso obobo e woni fie baba yara stadium no ye paniye na emu bre nya asem ketwa nti ase fie asem ne ba inya adaje e kirikiri mu to the minutest level of obia enti ase enu nti anwumre ade asa na me se da bi me de camera ne besi me so na so far update on Kumasi Asante Kotoko e prese ye bebo work game no baba yara no me de ho update no abesom mo now asat Wednesday anwumre the CAF e ka cha Asante Kotoko nie me pa cho unsubscribe ya no subscribe ye wo Kotoko international WhatsApp group ye friend no international Kotoko reaction and also ye 0247107260 WhatsApp me abedo beto so asat Wednesday anajo this is the update from CAF. One say Baba Yara is under the blacklist of stadiums in Africa. CAF a blacklist omo say intimi enhosti omo tournament ni bi na ansana CAF ebeba be no we no enye the mandatory inspection Kotoko ene NSC ena omakoye upgrade say ne de stadium a mosema blacklist no ya ya adwuma wo ho a yesusu say a meet the standard enra chi hu say photos ni ade enye sa na CAF ya adwuma yintwitwa photos any videos enkoma CAF say stadium no say na tie sebi enye nkura na edi agro ana anya obi na enya ne ge ene ne boy bi na omo ye WhatsApp video na omo send video mo omo enye sa na professionally ye nioma ne kwa so no I say CAF ba Kumasi na obeye the freno inspection. Now this time the inspection is a request inspection by the home team Asante Kotoko. Enti CAF say sa obetu ne nine esikrumu abeye inspection na Asante Kotoko ebefa flight ticket ekano de tosumienu Kotoko ebefa the hotel bills de tosumiensa Kotoko ebefa accommodation de say ka hotel Kotoko befa omadidiem Kotoko befa omunum ena omabenso Kotoko ebefa pay them nipa no waba na onenam ha no obeto credit ni ade even though zenye credit ne de buy nti eno ene nuoma nine a CAF for no a request say Kotoko you ready to fund all this omo beba no ma beye inspection no ye inspection ni wi a no ma me results no we nyina no before 3rd October. We nyina no before 3rd October. It me sure say eneye first e china second Kotoko eni abrese ball no beba so ewo Kumasi a sika ene nyoma bia wo so mo de maka afofo no omo de be mo as flight ticket accommodation food any water any bibia na ka afofo no aba no ma beye no mu beye wi a eno ho nso na we nye YouTube we konkonsa na media we omunye wi a ne apeka kramo ne yempeka kramo nti yepeka kramo mo na yakache omo approve nti eno ano no